Ni nyuma y'igihe gito cyane umurinzi Saruba hajeje gusohora urukurikirane rw'indirimbo ziri muri Hello Africa album, aho yashoboye kuzisohora ari indirimbo 12 zose zigasohoka ari ama audio gusa. Mu uyu mwanya tuvugana, indirimbo ya mbere kuva muri Hello Africa album ikaba igiye gukorerwa amasanamu, ikaba igiye gusohoka ku mbuga zigiye zitandukanye za Sarubi, aho ubona ko ari track number 2 kuva mu rukurikirane rw'indirimbo 12. Indirimbo yashoboye kwitwa Mon Amour, niyo ndirimbo ya mbere umurinzi Sarubi agiye gukorera ama image, aho ugerageje kuraba izo sanamu ubona neza ko ari image ziri ku rwego rwo hejuru, ari image ziri ku rwego rushimishije. Umurinzi Sarubi agiye kutuzanirana cyane cyane yaba fans b'umuziki w'u Burundi bamwe bidoga bavuga yuko indirimbo ziri muri Hello Africa album zitashoboye kubanezereza, zitashoboye kubashimisha mu matwi yabo bivanye n'imidiho novuga yuko yashoboye gukorwa muri izo ndirimbo. Ubu rero Sarubi akaba yavuze ati byaranse hariya, ubu ngiye kubanezereza biciye mu masanamu, biciye mu mavideo ngiye kubarekurira, aho ubona neza yuko indirimbo zigiye gukorerwa ama image ameze neza, ama image ari international. Ku ndirimbo ya mbere Mon Amour igiye gusohoka vuba cyane nk'uko abitumenyesha, ubona neza ko amasanamu yakorewe n'iyo ndirimbo ubona kameze neza cyane. Ni coming soon yashoboye kuduha, akaba ugerageje kuraba ubona neza yuko ari indirimbo izobiri ku rwego rushimishije. Nta majambo menshi twashobora kuyivuga ko, cyane cyane yuko atabyinshi twashoboye kuyibona ko. Ya Rustin presenter mwari kumwe kuri micro, kora subscribe kuri urubuga rwacu kugira izuzuri ibere wa mbere mu kuronka ama update news agenda avugwa muri entertainment yacu ya Buja Flavor, cyane cyane ajya makuru agezweho.